Sports Minister Purobadro Moi Roite in Lungleya infiam na mun madin thartur lungphuman phum to te chu July thla saktan vekani tur thu soilain voina zone JB palai na tlokwal na kuthlak engma ala omlo Sports Minister Purobadro Moi Roite hian nikum sang ni som ni pakhat August ni som pasari khan lunglon veng chung Salem Field ta leitlang pui hockey ground siam na turte ramthar venga futsal ground siam na turle electric venga football ground siam na tur lungphum pathuma phuma tun thla July ni khat sang ni som ni pani khan rasi venga lunglei district sports complex lungphum hon nei khoma khwalza omnia thu soina Sports Minister chuan mirin thlel tur tok lekin lungphum to sakmai lo lungleya an nei thluati soin sumnor chhuasa department a thleng mai theilo te po thleng vezel turan be sei thule lungleya sports department malak na tur lungphum to sa te chu tun thla chunga saktan vekani tur thu asoyani lungphum to sak lo hi kan nei sak mai lo hi lungleya hian kan an nei deuh thua boka mirin thlel tok lek turin ma se tuna chuan covid awanga sum har sa taka kan nor chhuasa kan department a ron thleng mai theilo ang chi te po kha hei ron thleng vezel to tura te po kan be se ya kan lungphum sa to te po kha tun thla hian kan satan vek don ani ti te po kha kan soi lang thar du hrim heti la hian voina zone JB palain lungleya sports munma saktur lungphum phum to te a muna tlokwal na heng muna te hian mathar lak na tura kuthlak engma hmu tura la omlowa cheng noi sang khat zale pariat point pasari bial senga saktur lunglon veng chung Salem Field ta leitlang pui hockey ground po kuthlak engma ala omlo ti khotlang shwai tu tenan soi atuna hianin Salem veng fila kanom meka kan thu angin nikum August ni som pasari kan helai mun ni leitlang pui hockey ground ti mingpua lungphum phum ni in a project cost asumro man hi cheng noi sangkat ja pakua point pasari bial vel kha ania ti chuan nikuma sport minister khan helai mun lungphum aphum khanin first installment cheng noi jali somkwa pariat point pakua pani don ani to thu kha asoya ti chuan voina hian ei kotlang froi tu te noma engtin nge henglai hianin malakna kalpui ani to ti te anon tar lang dona coming to bilal biak vela Salem veng ania VC secretary kania helai mul hi hockey ground tura ti khania ani na taka chunin tu lai khovel hockey khel point to vak lo ni hockey game ka va sei sele ti na ni thil ni lawin an duam ti tan jan nuam lu tu ka nga ma ra chule khotlang anga chunin adu tamjok chun hockey ground tang jong an du lem lo ni ti top mayang ti khan miron ho tu tela minan ron ti kha chun elo ti kha anga ni maya chuan malak na chungchang kha chuan in hei enang hian malak na eng maum lo ani mai an minister bo chak tak kha atong angot khanin thil kha tilem lo ani mel ani hi cheng noi zathum som pakwa point pasari pariat senga saktur ramthar venga futsal ground na po malak na tharemo kuthlak engma ala omlo ti khotlang shwai tu tenan soibok tuna hianin ramthar muala kanom meka helai mun ni nikum August ni som pasaria kan sport minister ina futsal ground ni tura lungphum aphum na mun kha ania helai mun hianin futsal ground standard size asiam tura nia cheng noi jathum som pakwa point pasari pariat senga saktur ani thute tin nikum lungphum phum ani tum khanin cheng noi za somli pathum point pakwa bial first installment mu ani thu te kha soilan ania ama ero chu voin thlengin khotlang hroi tu te kanan biak po china helai mola hian kuthlak engma mu tur ala om lawani electric venga football ground siam na tur lungphum phum to apo voin thlengin malak na ala omlo ti VCP pusilal biak vela na soya an veng field ta grass pha ani theidon phot chuan ti in an veng field chu khotlang shwai tu ten ron khomin sarkar pek an rel thu soin kumni nuwa ma an lalawani chuan lak let le theiani ang ti in rem na an zia thu soi ke hi lunglei electric veng village council president silal biak vela kania hei helai tuna hian kan feel hi nikum August ni som pasari khan kan sport ministerin grass pha turin lungphum aron phuma aminon nor chen baya kan sport huai tu ta khan asia po kan hanin ziak noka
away me te NGO sang te na kan han in ron nuwa chu tianga ti thei don chuan kan pe rianga sarkar hen amaro chu kum ni nu ama an la lo ni chuan kan la let le ang ti in le kha po kan sia kan ni ate tur le a en dik tur hian min thiam anong kal thina anon tira kan han tlan pui noka alengani feel puiting alengani ti in min en sakani Rasiveng VC Secretary Saiming Thangasai lo chuan Lunglei District Sports Complex sakna tur an veng field chu veng chunga tanga kilometer khat vela hlani thule kumin July ni khat khan Sports Minister in lungphum phum thu soin khamitung khan Sports Minister chuan Lunglei lungphum phum to te chu July thla a natran ani tur thu soima se voin thlengin natran alani lo tia soya an veng mual chu Sports Complex a an du thu sarkarin khotlang shwai tu te hena an thlen ti soin an dil na ti sakin an veng ram chu sarkara an pek thu soya an pek ni atanga kum thum ral ma kudan thlak lo chuan LSC la let le tura in rem na an zia thu soi ke hi Saiming Thangasai lo Rasiveng VC Secretary kania hey Lunglei District Sport Complex atan Conveng Field khuta kan thlan mual number 3 chaka chi khona uma kho chunga tang hian KM khat bor vel ani chu sport complex ni tur khan purbat romoy roi te kan sport minister khan in July ni khat khan alung phum ron phuma ti chuan alung phum ni khan lung phum to chu July tha na tan vek ani tur thu kha asoya maro chu hei na tan chu kanla mulem lova ti chuan helaya kan feel hi sport complex tur hian andu thu kha sang ni som ni September thla khani ta in ka sia sport secretary MSS secretary putjo na hian in minon phone andu thu kha minon siatira sitting kan neya conveng mason na tur ni te po kan siat awangin conveng feel khu sarkara kan pe a ziaking kan pe a sang ni somni September ni somni pathuma district sport officer kan VCP nan kan chowa min kan saina kan pek ni atanga kum thum ralma a ko tan thak lo chuan kan LSC hi kan lalet leng ti in kan VCP